ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Holiday ita. Awan ti serek mo ije barangay hall. Anya nga iti aramidan. Mapangko kita ang timulak anak nateng iti abay ti bangkag ni Parebadong. Oh. Sige. Umayak man met nga road, ta umay kumet kitaan. Ada siguro ni Marituyang ijay. Ay, sigurado. Kanayon da nga kuyog mapan ijay. Win nga road. No sa dino ti ayang ti maysa. Adda da adwa. Iso nga inawagak ida iti bilit apagaw. Apay ko maabilit apagaw. Kasta mo ti agasawa apagaw. Kanayon da nga kuyog. Oh. Kasano no babasit da pay. Kanayon dalat tamot nga agkuyaw. Nalabit nga kabsak da. Inton dumakil da. Agasawa dan. Kasta nga ta. Inteng. Iso nalabit ako na sa anak asiguradaw. Amuda ka di pa'y nga kabsak da. Inton dadakil da. No bilang tabilay. Agpay so tay atap ko. Ngada kayo kan ni pari badong dito. Bangkag yaw, maray. Wen maray. Sinapsapa may. Tapno adaw ti matrabaho may. Angamda kayo. Aldaw kayo meten nga imay. Anya ngay pa'y ti maubraan niyo. Ay, nagkaraidak pa'y ngamin. Ije balay mi, maray. Sa adamot inaramid ni Inteng, sakbay nga imay kami. Agpada ti kalawat ti minulaan tayo itinaknakaw. Sigay, ag-contest tayo mangkiday. Anya kumangay ti pagkuntisan tayo. No asinon to ati may at ti mula na maray. Pinapintasan iti mula ti kayat mo asawan, maray. Wen maray, ket agto lang ta. No asino ti madmad iti mula na. Premiuan na ti may-mayak ti imula na. Ang sigurado ang mga baka. Takanayon kayo kanibadong mo iti bangkag. Idento tani Inteng kat saan? Wen ko nam kaday takapitan na ka nga raw. Tapno di mo mat ko na. Sige, umanugot man laengan. Saan kami nakapanin iti bangkag mo tatabadaw? Hey, saan na balay? Saan na panak iti kalmat? Hey. Awan mo ti arak iti bangkag. Ito tersi na kay Ada. Wanya. Mabalin la ko maimula ti arak kanya. Taison ti imulak. Kasano ko mamay mula ngay. Kasla na numbay. Apay, kasla gasolina ang maminas. Ewan ka man niya. Nagda ko mabubunti arak. Tapno day talagsak do ti ramitang. Ay, nagmayatin ngay. Dahil lamapan agkaon. Numasakupak ti bubaon nga ayan ti arak. Ay, saan ko nga ipalubos nga't namapan agkaod na. Bantayak. Ilakaw ti arak. Ay, sungawan kastam, kwaraw. Kaagum ka. Yay. Ay, napnapanam. Kasano ngay apremyon nak ni Maribanang. No di nak matulungan tapno maatiw ko ti mula na. Sigurado ang mga baka iti nagtulagan niya, kuya. Sana masangaw ni parinteg di mapanijay bangkag da. Kasta kadilatan. Agbartek metan ti among aramidaw. Salangan barbartek na atiyamaw. Nalaingak amang harana. No kaya mo haranain ka, tuya. Nagalas mo ti pa nagkandam. Silang kalangarudan, agkyak kapay. Kas kala na bakal amanaw. Yeah. Nabukil naman yung may bagbaga.
Patimpla ka man kiniti, kapitan. Di nakpagtimplaan. Tanaban nugak ang nagkapoy di bangkag. No masadot ka nga timpla. Kot saraam ti kapikan asukar ta isubo mo. Tawan na pudot adanaw. Nagalas ka ti pa nagsung-sungbat mo na yan. Nalalas pa iti aramid mo Di ka pa'y tumulong. No maalak to ti premyo kini Maribanang. Di ka ikikan. Oray din nakikan iti kwarta. Ulakit mga anak ay sulbain. Tangdanan ka man ang mapanmangkita, itimula mi kadliinteng ijay bangkag, may. Mapan ko lang kitaan, kapitana. Kita numaruutan, kat gaikam. Asikaswem, tapno adunto ti maapit. Sige, mayatak, kapitana. Basta datangdan ko. Nagagutak. Sige nga, Rod. Kada mapan ka, ibagam ta iti kamalman na, ited ko titangdan mo. Mapanak nga ron itan, kapitana. Wen, ingkat. No ado ti igges na, umay mo ibaga. Ta ibagak met ken ni Kwarog amapan na pasuyutan iti pistisijo. Ay, ayan nagayam abanda ti ayan ti bangkag yo, kapitana. Ijay asideg ti bangkag damaritoyag. Mangilista ka man iti may sa 4 kantos dita, Maray. Kano ti panangbayad mo? Ganda ni maapita, hindi mo lamig kanituyang kaw. Bayadak to, numalako may Maray. Basta saan mo matunay abay bayagan at agbayad. Buwan ka day, danag mo na yan. Apay ko maasaan nga agdanag kat atidugan ti listaan nyo kanituyang mau. Mabayadan to amin dagita, apaman nga aglako kami, Maray. Agda sagay sa nga igas ti mulayaw, kapitana. Masapon ang mapasuyutan, tapno masigod. Awan ka diti adu-aruot na. Ginaika kun ati ruot na, kapitana. Mayat ti lang to ti mulayaw. Nasayaat nga, Rod. Ay, kasanumot nga iti mula damari tuyang. Rinuot mat, kapitana. Awan mat ijay datatabadong kanana tuyang. Nay, apay ngay, kat kuna na nga agkuntis kami. Anya ti pagkuntisan nyo, kapitana? Pinapintasan ka no iti mula. Imbaga na nga ikakano iti premyo no abaken na. Kat no ngay da kayo tinapinpintas ti mula na, kapitana. Ikan na kayo kadimot iti premyo ni Nana Tuyang. Ay, apay da ito kwartang iyaw awat mo, antay. Balatok ka di day tawi, tanaawat ni Uncle ti honorarium na. Anya abalato, igatang mo iti pistisijo, taad da kano iggas ti mulami, anak natag. Ibaon kanto amang pasuyot inton sumangpet ka. Ay, kung naklakit din no balataw. Siyak ti gumatang, siyak pa iti mapanmang pasuyaw. Apay akasadot mo ti maibaon, kat dito'y kamot amang mangan. Ay, mong gaya man niya. Sige, napanak nga rudan antay. Bukwak ton ti barya, Wanon, tapno magagot ka amang spray. Kas naman ti anti ka napintas. Sige, inakaon. Apaya kanayon ka ama pandita bangkag. Amangan no adag pukaw amulamay. Apay, anya ti pagkitkita am kanya, Nana Tuyang? Agtatakaw iti mula ti akin mula? Awan mat bangkag mo dita. Apay ngay, amapan ka pa'y dita. Saan agaputan na panak? Pagtatakawin na kon. No adda mapukaw amula. Awan sa balay ang mapabasaw. Anya kumangay ti mapukaw amula. Dita kayo man langay. Ay!
badong ka. Ha? Bangkagyo lang ah. Anya kumangay ti papanak di ta bangkagyo. Oh, apay anak kami suot, kan dumayamudom ka. Kasano? Nasabat ko ni Nana Tuyang, kapitana. Imbaga nagitin asa anak amap mapan iti bangkag da ken ni badong na. Anya, taapay ka no? Pagtatakawon nakitin, kapitana. Ay, sa anak ngagtatakaw. Imbagam kumaan nga ijay bangkag me ti papapanam. Saan ko nga imbaga, kapitana? Tapno maabak ti mula na. Kat awan premyo na nga agtaod kan ka. Win ang pagatapan na kamutan. Bayam nga agatap, kapitana. Taawan mo't kinagpayso na. Ay, unay lakit din ni Marituyang. No maminsan kat nalaeng nga agatap. Kapay nga awan manan ni Kwarod. Napanan naman ay. Imbaon ko anapan nag-spray ija bangkag. Imbaga nga mitay tinang danak nga adda kanu iggas dagiti mulata. Ay, kung pasan ti sumagmamanungal daw, maapitin ti mula. Di ada ilakom. Pagmayatan ti adda mula na, intay. Adda urayon nga ilako. Isungarod ang nagmula tapos ada tuladen dagiti sadot nga agmula. Kas kumakan ni Pari Badong. Tinulungan na paymat ni Marituyang idi pa nagmumula. Ang simmadot-matan. Kana yun mat amapan aginom. Jay laarak mo ti sipsikutan na iti sango ti tersina. Ay, kana yun pa'y apagungtan ni Marituyang. Ang awan denggen na. Kanda pa yan mang birngas ken kuha na iti nguy-nguy. Kakanayon kanong ag nguy-nguy-nguy numabarta. Mangtid ka man iti arak, Maray. Sa anak nga agpadpadawat iti arak, kabadong. Lakok na gitoy. Mayadak to Nagadulita kwarta ajak pa'y naigaman. Ikarkarim ki din, ti kwarta di mo magkwarta. Ay kat kwartak tumit Untun matiliw ka. Apay, bilet nga agtay-tayab tatiliwom latan. Agbayad ka ki din, sakbay ang makautang ka manan. Kayat mo ka day. Ka ikang kay tinatnatay nga ilakaw. Tapno ikang nakitiarak. Na, kas na ilakom kanyak tinatang kas takaday kabadong. Una, tapno ilakom mo dito itinsinang. Sige, umanugo ta. Gatangag tinatang mo. Igatang mo magkanyak iti arak. Awad nituyang ka. Napananangay nga tay. Ay, bangalak itinatay. Tenak ilakaw kung ni Marikwana. Nung makaalak iti sang kaawit ka. Ay mabaliday. Ay, agawa kakargaan to sa ka. Ang mga nusumangpot nituyang ka. Agungit tumanay. At tuyay, tinatnatay, Marikwanan. Ikilos mo, tabayada mo. Kabadong. Bayada, tapno adamot pagbayad mo. Ilakok mo dito tersinak tinatang. Ay, nakitam ka din ni Tuyang kumaray. Nakitak mo't alimugan iti tricycle. Amang ano na pan nakitsenda. Nagdamang gayam na imas amasida, no kasta. Awang mo, mo ka kwartana. Apay nga rod arimwar no kunam nga awan kwartana. Yun nga rin, ang nangalaan na ngayon nga tati kwartana. Rumba nga si Kati Mangtad iti kwartana. Nalipatam sa amitay ko na. Nga adaw di tati kwarta. Ngamsaan ko pa'y anay gaman. Ay, pilosopo ka tao. Day tati paglayngam. Ah, Imbag ta maanusan na ka ni Marituyang. Na, apay ngay, awan mutan ti dadu maabo nga tinatangmay. Ay inak man ibagakin ni Kapitan.
Masigurado ajay kanayon ko amasabat nga umay dito'y bangkag tinagala. Ha? Agaray man. Ay, imbag taad da dito'y ababae dito'y barangay hall, kapitan. Apay ka day, no da dito. Isaw ti kanayon amapan ije bangkag may. Isolakit day tinang takaw iti bunga dagiti natengmay. Sa anak-anak na pan iti bangkag yo, nanatuyang. Ijay bangkag da kapitan ti papanak. Ijay ka di bangkag da kapitan tinagtakawam? Sa anak nga agtatakaw, nana. Siyak ti tinangdanan ni kapitana ang mga sikaso itinatangda. Naa. Apay ngay nga raod nga ado tinapukaw abo nga tinatengmay. Nakita ka di tinangala? Dahito ngamin a babae, ti kanayon ko makita amapan ijay bangkag, kapitan. Nibadong mo ti pagdamagam. Noon nang ipanan na iti binuras na, nana. Nakita nga insako na dagiti natangyo. Ikaya pa ni pare ba doon? May kay dito'y mare. Darasam! Ita pare, nang ipanamit binuras mo anatin. Pabasulon nga min ni Mare Tuyang titinangdanan ni Banang ang mga sikaso iti mulame. Awan mo tinalalak, pare. Di kan agliba, tatang. Adda iti sirok ti kayo, idi nakitak ang nagpuros ka. Puraw asako tinangi kabilam. Nujak agam mali. Iso dagiti adda ijay tersena ni kagawad. Aday lako na nateng, kapitan. Ti ammo, kat ammo ni Marito, yung dagijay ngayon lako na kanya. Nakawam di asawam? Ibis asikat ti magdad iti kwarta na. Takawam pa. Ayan mentay batuta dagiti tanaw tapang pang-urik langan dito asawak ngawan ser-serbina. Ay, sana tuyihan saan. Ay, di na kumabot ang urit. Ay, saan na maulay. Pakawanin na tuyang daw. Anto'y tinabati ang naglakwak. Itad ko amin king ka. Ay natatabadong. Saan ngamin anasaya at atakawang ti asawa? Ala sigay! Ditang tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Poclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Jopper Anas Basit. Sound effects, Glenn Dinawe. May sapay asagot kada kayo, MTBC Drama Production Center. Iti DZWD 540. Kenda ito'y ni estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdangat. Ti paborito tayo a barangay captain ni Kapitan Enteng. Marikwana, anya day taawit-awit mo ang nakasupaw. Daytoy, Mare. Ako ayuda. Pinto ti barangay. Adda itad ti barangay nga ayuda. Wow. May kan amin ang nakalista, tinagan na. Na, apay ngay, awan mo timbagbagada kasta. Ay, siguro, awan nagan nyo yung listaan. Apay nga awan ngay, katagakabildatan kami matkin ni Badungkaw. Apay, kabagyan niya ni Kapitan. Na, kayat mo asawan, dagiti laang kabagyan ni Kapitan, ti may kan iti ayuda. Kakasla-kas ta, tamin ang nakalista nagan. Kabagyan ni Kapitan, kan Kapitana. Na,
Nagadong ti karga da iti ayuda ang naawat ko, kwaraw. Unaraw kagawad. Handa ka sardinas, bagas, noodles. Anya nga ayuda na ito pagsarsaritaan niyaw. Ayuda ngay warwaras ni Uncle Kao. Nay, apay nga awan ti ayuda may kinituyan ka. Ay, awan na ya. Marikwa na. Masung batam ka day ta sa ludsod ka. Ay, kasta imbaga ka ni Marito, yang itay nasabat ko. Awan ayuda yaw, taawan na ganyaw, ijelistaan. Aywan, malagip kaon. Awan gayam nga paisonagan nyo jilistaan. Apay nga awan. Siyak man lang ang timangsungbat ka ba daw? Awan na ganyaw ijelistaan, kasaan nyo akabagyan ni Kapitan. Apay, kabagyan na lang din nakalista. Kabagyan na kami mo ni Kapitan na. Kumpare kayo laeng, tatabataw. Unyag paisaw, saan kayong agkabagyan kan ni Kapitan? Nakaawat iti ayuda ni Marikwanang kunang batong. Wain, oray ni Kwaraw. Mas daawak man, taawan mo't para kadata. Naitangarod kay. Dagiti kanulaan kabagyan ni Parinteng di makaawat iti ayuda. Apay, kabagyan ni Kapitan ni Marikwanang. Saan mo ti panagkuna? Talaga matasan. Nagkunakan kang agkabagyan da. Ay, agriritan to yan. Sana mabalinda ito yung mapaspasama. Naskanla ang agririta. Kagawad, agyat makunam itinaawat mo ngayon. Ay ko, siyempre, naragsaka ka, Kapitan. Ay, nasaya at nukasta. Kaadun tuman nandiyan sumaron now. Apay, naibus mo di ayuda. Ay, saan pa'y magkindi, Nagadumang nga, Meng. Isungarod nga ipusem pa sa akan pagdamat mo paano dyan, Nix. Damdamagaglaan, Kapitan. Hey, nagmayat ka nga, Meng, di umawat iti ayuda. Sigurado nga amin kayo akakabagyak at makaawat iti ayuda. Ay, uwan ata, isuma lang ti padpadaan ang nagiti daduma akakabagyam diti barangay Kabindatan. Tanay, kabagyam sa amin, Hoy, pangkalawit na ito iti butos kagawa. Pagtitipunan tayo amin dagiti naawat tayo nga ayuda, kwarog. Tapno ado. Unantay. Takunan ni Inteng. Adanto ka numanan maawat tayo. Sigurado nga naman nagan ko jilistaan. Uncle ko ti Kapitan ko naman. Mabalin ayamot ang maikat tinagan mo itilistaan. Kinuray tinagan mo, Antay. Sigurado asa na may katitilistaan. Ay, padasan ni uncle mo nga ikatan, tadyak kasarsarita. Ay, sus, nagrigatan nga iti kasta. No kayat na ang mabalunat, ay kat, ikatan na tinagan ko. Sigurado ang mabutang ni Uncle amang ikatitinagan mo, Antay. Apay nagsirip-sirip ka di tatawa paray. At kagayam dito yung unag ti barangay hall, paray. Kanayon nakada dito. Kahit mabalinto mo na. Ang pigat ka, tanarog iti saka. Ay si Kaki, di mo, paray. Kaputan na ka-tiles. Pagpigadin na ka. Uy na, narugit nga rog ti saka. Mabalinan, paray. Nalinis mo din. Munag ka, sige. Tugawa ko na. Saan pa? Saan adi takot yun ti pagtugawa? Nay, apayasan ngay. Saan kamit nakabagyan? Kasta. Dayta, ti kayat ko alaw-lawagin king ka, paray. Sungay mayak dito barangay hall. Anyat kaya't mo alawagan. Dayta, kabakabagyan na dayta. Na, Inlista maamin na kabagyan. Kit isuda lang, tinaikan ni ti ayuda. anya kumatdakis na. Apay ngay, asaan mo ngay lista tinagan mi kanituyang ka? Apay nga ilista ka di kay kabagyan. Nagadun na kabagyan. No amin na taga-kabildatan kit nakalista. Talaga akasta saan kan nga agreklamo? Awatan latanti kinapuno adita agkabagyan. Uray ka ano man. Saan tayo mabalin nga agkabagyan?
Ay, awan lang tatuya. Saan na taakayat abigbigan ni parinting akabagyan na? Napan mo kinasarita. Wine, sungarong tinagapak. Dita barangay hall. Impilit mo kumaa nga agkakabagyan kayaw. Saan nangarod akayat? No kasta, saan lata ang mabalain ang mailista tinagan ta kadagiti maikan iti ayuda? Wine, saan ka no mabalain? Andan sa matgura ni Kapitan Kadak. Dan sa ngagpaisaw. Malagip kon ba daw? Amukaw no apay asaan na taakayat nga ilista ni Kapitan. Ha? Ibagaman, no niya dahil na panunod na. Gapo iti saan ta pa nang ibutos iti kankwana. Ha? Ay, huwag niya. Saan ta pa'y iday nga imbutos ni Marikwanang? Wine, saan na talaga? Natuntun ni Kapitan no asino dagiti saan anang ibutos kankwana. Ay, pudno to yan. Ay, naglaing kan nga ng panunod iti dayda. Very good ka ita. Marituyag, napadasam ka din tinakaawat iti ayuda. Na, damagam pa'y laang dayta. Amom lang arudan, anak kami laang kinibadong puti saan anak kaawat iti ayuda. Awan nga mintinagan nyo iti listaan ka. Saan mon nga ulitan, Maray? Tanag sakit adenggal. Saan nyo mat nga minakabagyan ni Kapitan? Saan aday ta ti rason, Maray? Ti saan may apa nang ibutos kan kwa na ti makagapaw no apay asaan na akayat nga ilista tinagan, bay. Da kayon tumat nga main. Basol yumat laang no apay asaan ana ilista tinagan yaw. Basol mi payitan. Inton addan tumanin eleksyon. Amuyon ti aramitan yaw kanikabadong. Mapilit da kami nga raw no saan mi akayat. Amumaray. Amin nga adda tersina na diti kabindatan. Nakaawat da iti ayuda. Amin da gita, kabagyan ni Kapitan. Amin da nga min anang ibutos kan ni Kapitan Idey. Kat naikan iti ayuda. Saan anasaya at da ito'y ang mapaspasamak dito'y barangay, Maray? Kastala ang di ko naman. Tasaan ka nga min anaikan iti ayuda. Kano addan tumanen sumaron no nga ayuda. Ay, di mo ibagbagan, Maray. Tamarurudak laang amakangag. Kat amin kamin tumanen, mawarasan. Tatama daw. Intay manin makipila para iti ayuda. Umayak kumabot Ang jakmut kabagyan ti Kapitan. Ay, sayang. Kinabagyanan gayam itan ti pangibasaran. Tapno makaawat ka iti ayuda. Wang tataba daw. No kabagyam kumamit na ang kilkaw. Derda kumamit nagan mo iti listaan. Ay, awan. Di na kami gayam kaya't nakabagyan. Ipilpilit ka hanggang saan nakakaya. Uray si ka, Maray. Makaaw-awat ka mo iti ayuda. Ketuan, Mare. Maikamanuday tuyan nga ayuda anaawat ko. Nagswerte kayo. Mayat gayam ti makaawat iti ayuda. Uray saan kan nga aggatang iti pangkusina. Siyak, Maray. Gatang agatang taawan mat maaw-awat may nga ayuda. Ay, apay. Nalipatan ni Inteng akabagyan na kayaw. Ay, saan mo nga ipalagip, Maray? Bayab, ta ipalagip kunto. Ay, saan na? Bay amo, no nalipatan na kami ni Kapitan, akabagyan na. Ay, kita ang dungaw. Ito, padata itinaawat nga ayuda. Ni Kwarog, anda tumlayawid na nga ayuda. Naragsak ka ang makaawat tayo iti ayuda, Inteng. Apay, di mo makita ti rupa dagiti nakaawat iti ayuda. Ket nakaisam da amin. Oh, Kat, kasanungay dagiti daddo maasaan ang nakaawat iti ayuda. ket, suri na lang sa kanila. Anya asuri nga ibagbagam. Ha,
Amam, uray lang makaluan ni Marituyang itay nakasaritak. Tasaan daan nakaawat iti ayuda ken ni Badong na. Apay ko ba nga kakdagita saan anang ibutos kanyak ngay? Makitam ti kasta arason mo. Amin dagiti inlista. Butantis may kani kagawad ko na. Ay, kunakon ket. Kabagyan ko naklatan Hanggang kinapudno na. Butantis ko ina. Ha? Sige, panawan kan, tamapanak agluto. Naawat mo di ayuda, Mare. Win amare, si Kanghay. Shakti pers ang nakaawat. At danto kanumanan. Isumati bagbaga ni Kapitan. Adupay kat dagiti nakapila dita barangay home. Pitalaang ang naamuak nga ano gayam ti kakabagyan ni Kapitan diti barangay Kabildatan. Nakigtutak met nga ron. Tapod nugayam nga adu ti kakasinsin na. Dagiti uncle kaskada auntie na. Kunak at nilaang kwarog ti kaanakan na. Ay, aduda, maray. At dapay gayam kaanakan na abakbakat kan mas laklakay ngam isaw. Uncle nga ron ti awag da ken ni Inteng. Maray, apay nagpuskol matan ti asok nga gapgapo iti kusina yaw. Ha? Ay, wan! Ay, nalipatak meten amada magayam ti panagluto. Umayak lako magumatang iti Ricardo. Ay, sapay napan nakimiting ni Inteng ijay ilay. Ay, Ricardo gayam ti gatangam. Ay agawid kat adago. Stanay, ang mga numapuuran di balayaw. Ay sos! Darasam ba daw? Agayab ka iti bumbiraw tanay! Dumakdakkel jay apoy ijay balay da kapitan! Wine, nagayaba ka, uray saan data ka bagyan. Ay kat inta tumulungan amang sabsab ijay apaw! Kitinda na, uray saan data ka bagyan. Wan, kaasimot da kapitan, numauram jay kakaiso na balay da! Saan ka na sumanaw? Indakitay, uray saan data ka bagyan. Ay, sapay awan mo ti sa bali at tumulaw! Ay, mas dawa man. Ayan lang ay nga tadagiti nagado kabagyan ni Parintay. Ang kain, dami-dami na uram ti balayaw. Agawitan ko araw. Imbaglakit din tadatatataba ba ang nagayab iti bumbiraw. Liman ngamin antimit no. Anya mati inaramin na dahil ataw. Madama ka nung aglutlutaw ng pinanawan na. Napanggimatang iti Ricardo. Ay kunakon ko. Maliwayan na tilutluto na. Gapo iti panakichismis na. Wala, umaykan. Agawid ta ni Jebalayaw tayong takitaan. Ay kasta unay ti danak ko ba nang punak no nauraman da iti balay ta. Ay, no saan na timulong ni Pari Badong. Ay, sigurado ang nagbalin adapo da ito'y balay ta. Adak dito'y paray. Wine, siyak titimulong, uray saan nakakabagyan. Ay, asino pa nagiti da dumating bulong banang. Adak mat dito'y likodam, kapitan. Ni Marituyang, Inteng. Nagiti nga da duma akabaragayan tayo. Ay, anyat inaramid da. Awan mo't gunggunay da. Daka may, mapan kami kung may bangkag. Ang nakita may amor uram da ito'y balayaw paray. Iso nga imbay sa mapan kami ijay bangkag may. Timulong kamay, tapno maidap ti apaw. Ay, agyaman ako uray amari. Uray no saan da kami akabagyan paray. Tulungan da kayo lata, kini Maribana. Ay, agyaman akon ka pare. Uray pakatayan min kinituyang kaw. Tumulong kami lata, kada kayaw. Ay, una yan. Makapaluwa ti kasta nga imbagam, Pari Badong. Ay, wan nga ron maray. Uray siya, maisurot ak ngagluwa. Ay, Uray siya. May surut ako. Ay, Ay, apa yan? Sinangit kayo umatay.
Nasayaan kaya matao da pare badungkan marituyan. Wen nga rod. No adanas ka na maikan iti ayuda. Awan sa bali no saan nga isuda. Katwan mo't nga main, paray. Korang, aday bagak. Anya day tangkay. Ilistan ko tinagan da pare badungkan marituyan. Kadag iti maikan iti ayuda. Ay, sauce! Eh. Ay, thank you, Kapitan. Kwaraw. Amom ka dito spilling tinagan ka. Kaya't mo nga spilling ay. Sana'y tamaw. Ang mga numalipatam di kaburlisan nga pilyedo may ganito yan ka. Di ka madanagan pare. Amo ni Kwarog data. Sigurado kayo Naglaig ni Kwarog iti sleeping. Iti spilling. Kat no 90% grado kiti spilling iday. Oh, Ay na nga to nagato tubit ka. Naggapwa marituya. Dita barangay haul maray. Ay na. Una yan ang nagdagsan da ito naawat ko nga ayuda. Bikin ni badung ka. Ay, nasayaat mo ta. Tada kayon tinakaawat iti ayuda, maray. Tinlista gayam ni Kapitan tinagan mikin ni badung ka. Ingkamutin ang makipila maray. Ay, saanan. Na, apay ngay asanan. Sayang mo't jay ayudam. Ay, awan nagan ko ni Jelistaan. Nagan yon kanikabadong tinaisurat. Kasta? Awan mo nagan ni Kwarog, kasta mo ka ni Maribanag. Inikat ni Kapitan. Kayat mo asawan maray. Saanan akin nabagyan ti makaawat iti ayuda? Saanan? Dagiti pudnong agasapulanan, dagiti nakalista. Malangaraw, yawid kunday to'y ayudaan na awat kaw maray. Taitaypay nga agururay ni badung kaw. Kasta Kapitan. Nasken ngagbalin ka apatas dita barangay mo. Ala sigay. Ditan tinaggibusan ti sabali pa'y aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Entertainment. Insura para iti radyo ni Elena Nudo. Ken iti direksyon Virgie Puglay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Joper Anas Basit. Sound effects Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo ti MPBC Drama Production Center iti DZWT 540 kanda ito'y estasyon. Agyaman kami iting kay panagdangan. Kapitan Engkeng. Ay nakaruti problema ti barangay tayo. Apayan ako namday tangkay. Na, chiptanon ka di mo amaw. Kapay nga nagdamag ka pa lang, Chip. Pitaman. Agungitan ni Kapitan. Ay, nagado akrimen ti mapaspasama iti rabi eh. Nakon kay. Husto ti pampanunutay. Tatakaw. Husto man ang ti pampanunutay. Naglainga ka talaga. Do talaga mo't lang nalaing ka. Panunutan man nga raw. Lukas ano tayo masulbar dahi ta problema. Ang gail. Adda na panunot mao. Nalakaayamot yung panunot. Ay. Amo ka, nanya ti pagsarsaritaan niya. Ay mariribukan kami nga roden pare. Ah, Noon niya ti rumbang nga aramidin may. Matulungan na kami nga tata ba daw?
Kas ka na sigurado agsasaod dita, tatabadong. Sumuro tak nga grunda kadagiti tanaw. Sigurado ka akayat mo nga aramidin dito. Agungat tupay ni Nana Tuyang. Uray pa ako ngay. Tumulungak para iti pagimbagan ti barangay. Takil natin may tulong ka. No siya ti sumurot nga grunda. Kanya tim ako naman kay. Isurot mi ka din ni tatabadong nga grunda. Wanay. Taklo adan natured akaduame. Approve. Sige. Sumurot ka nga gronda para. Yeah. Up. Yeah. Up. Naglay nga talaga ni Kabadungan. Naglay nga kumugtar. Up. Uppercut. Up. Yeah. Up. Adanaw. Aperkat ko naman. Ngam apay nga'y adito'y sangwanan ti Tersi nakipagpraktisan Kabadong. Sumurot ang gayam nga grunda kadagiti tanaw. Up. Yeah. Up. Yeah. Nabilik siya giti tatawa mangkit-kita. Ka? Rumbang lang agbilib da. Isuti ipasango mi kadagiti kriminal kagawad. Ay katuan dayta akinalaing na lumaban. Flying cake, kas kadaperkat ko naman. Ay, Yeah! Yeah! Alwadam! Ang mga numakugtaram dagiti lakaw! Kuya, sumuro ta ka mapanagronda kada kwaraw kita arabe. Ay kat nasaya at ano kasta. Siya kanukay, ti pasango da. Tapay. Kit maturog da gayam. Iso nagpraktisa kaon. Di manaw keng kimugtarak ni Tersina ni Marikwana. Impakitam kadagiti tao. Ay, kit una. Nas ka na makita dati kinalaing ko ako mugtar. Ken dumanaw. Kas kumaday tayo. Kitam. Up. Yeah! Up. Flying kita ito yan. Ada ito pa'y buksing. Uppercut. Up. Pero mo. Up. Ay, badong. Ay, yaday. Abay. Ada nagkarasaka sa iyay kusina. Pusang nga taday jay, wano alalya. Ay, saan kami nagsasaoy ti kas na to yan? Inka kitaan. Apay nga siya ngay. Kano si katinaturod ako nam? Adayamat imbagbaga kakasta. Kano ka ibagbagablaan? Ay, sus. Ay, talagang adal-alya dito'y balay to yan. Ay, Ay, so, itaglumangki din dito'y likod Ay, unay ka magtalbataw. Chip! Ang talaga sa ni tatabadong iti balay da. Why? Kay suman ti frontliner tayo iti ronda. No iso ti may pasangaw. Kasano ka ngayon? Kay, uray ijaya kon likodan Sikat ti sumaruno kini tatabadaw. Ijaya mo't likod Bayama nila ang tatabadong ti may pasangaw. Sa bagay, isumat ti naturay. Nga. Magprak-practice iti boxing kong karate. Nagngangato pa'y kugtar na sika. Lumbang lang nga iso ti may pasangaw. Jay danog na. Ay na. Talaga akabalan na nga streeten ti rupa. Punta nga rudeng dagasan ni tatabadaw. Tagronda tayaw. Nakakondisyon ni tatabadong ay, kito na. Sakpay, ti kunayam. Apay nga rod nga wanigam mo nga armas mau. Armas. Apay, ada armas yaw. Adarmas ka. Termos kun tasa kun kape. Kanya klaseng armas na itangay. Narigat yag tuglat. Armas mo da ito kay. Kita ang ti armas ka. Binalsay. Nagdakala binalsi ka. Ayun, ay mo dahil binalsigay. Di mo pala insong road mad ko araw. Binalsig ni uncle ko day tayo. Mayat ka no day ito yung armas. Mala, ijay tayo apagatan nga grunda. Chip. Ada nakita nga niniwan ay abanda. Niniwan lang? Ang tiltiliw damat iti manaw. Dagitan at tatakaw. Ibagang kami tatabadong to naturag. Tatabadaw. At nakalaban na Ada nakita nga niniwan ijay. Kit agal ala iti manaw. Tatabadaw. Sikat tinatured sana yan. manungan niniwan din nakita.
Kapitain, sa nga pulaw. Ha? Sa nga pulaw? Nagadan? Naturod kayo mo, tatabadaw. Pumatay da nga tadagita. Pumatay da. Sigurado adi da kaya ti agpatinew. Kaya gasan mo dito sa nga pulaw. Anya nga ti sir, bitikin na lang mo iti boxing kang karate. Hindi mo ipakat kadakwada. Ay katuna. Siyak ti sumangaw. Dito'y kayo lang ha. Sige, urahin da ka di tao eh. Nagturod ni tatabadaw, check. Imbag nga rutad da. Kay suti may pasungal-ngal. Timaray mo ni tatabadungan. Abay nga yatin maray. Ay, tatabadong! Woo! Ha? Timarayan. Kasta, tinatural. Kadengan ti Rabi, nagawid ka. Si kamam ti makakita iti nagadungan ni Niwan no saan ka atumaray? Anya laengan ti makunan ni Kapitan. Hay, may sabot na dyan nga tuturay. Di ka lakuman si Mursuraw. Aging tuturod ka malagayam. Nagaduda nga raw, kit may salaing ti kabaila. Mangibabain ka talaga si Kabadaw. Saan ka na sumursurot, inton maminsan? Kaya't kung arod ti tumulong, Sapay sika ti aday ti sangaw. kitun may Sika pa'y gayam ti muna at ti maray. Ay, anyat napasamak iti panagrundayo idi Rabi ay. Gastoy ti puno napasamak, Kapitan. Hindi... Ako ang kail. Ha? Siyakti denggam, tay bagak ti pudno ana pasama. Bayam atay tuloy ko ti istorya, Chip. Gastoy na Kapitan. Saan nakatinga mawang kail? Na, Siyakti makamoy ti napasama. ay agure kayo man. Asin mo kada kayo ti patsyek. Na kayo ba't ngagsaot? Paray, siyak ti Patsem. Ay, ni tatabanong man ay. Ay, Kanya iti ibagam tatabataw. Ah, paray, siyak ti nang kamkamat kadagiti agtatakaw idirabi eh. basta ya. Ni, kasano napasamak day jay? Eh, Huwag ngagpasyo paray. Wahang kail. Saan kan ngagsaw? Ha? Ni pare ba dong ti agsaw? puno launay paray. Isaw kada ronda kwaraw isuro sulatan ni pare pa daw. Isuti rumbeng nga da iti sangwanan. Istoryaan mat ni Kabadaw nga isuka no tinangkam ka mat kadagiti agtatakaw idi Rabi ay. Nagaduda ka no akinamat na. Basta ti istorya ni Tata Badaw na nakwanang. Dandani na ka no nakamatan dagiti agtatakaw. Kada kami ngay kanaw. Anya ti naramid may. Awan ka no nagkapkapi kayo laeng ka no. Ulbod ni Tata Badaw. Iso ang bilib ni Kapitan ka di Kabadaw. Kano iso ti kinamat kamat dagiti agtatakaw. Kasta. Di mila inis istorya ka ni Kapitan Tadakkel mo nga hindi pa nagtalat na kan ni Tata Badaw. Yeah! Haps! Yeah! Ay! Ap- Alwadam tatabataw. Ang mga numakugtaram dahito yung napuskul arupa. Aglisi ka nga mina. Yeah! Ay, itaan ti dandanog matata Badaw. Ah. Dandanay na tamaan ti tuktok ti agong kaw. Nagpaplang harudain. Apay nga tanda ka dito sa ngwana kaya. Kita magpraktisak. Anda dagiti kalaban. Ayan da. Anda nakita ka limabas iyan eh. Ang mga aniniwan manayin. Saan? Kita akman. O dagiti man Ha? Aduda. Isunso dagiti kriminal. Tatabataw. Sikat tinaturay. Why? Siya ka talaga. Ang ka na. Paksyata mamin da kita kalaban. Siya lang. Kino si kamo ilan naturod? Da kayo langay. Nabingay nga ibaon na kami. Da kayo, tasyak ti parabila. Saan niya kasakulan ti para bilang. Agbilangat. Nutalo ko na. Rautan tayo idan. Karamidan tan usep. Tapno mapaksatin da kita kriminal. Mala, at sagana kayo na. Paisa. Amo ko, ti sumarunaw. Dua. Saganakan. Nakasagana mo tayo. Ituloy mo tiyak bilang Anya ti sumaruno ijay dua. Talong. Nalipatan man ay. Anya nga minan na ya. Aldo ay nga paisa. Hindi dahil nagsagana tayo. Dagitadan da kita kalaban. Ay kita rin tayo na. Dumarok tayo.
Salbag kayo a kriminal. Nagadua pagtakawan niyaw, dito'y pa'y barangay may. Idiretso tayo dyan di police station, Chef. Ay, sana, kasya na kami. Apay, kinasyan nyo ka di dagiti tinaktakawan niyaw. Gure ka, Chef. Ayan ni Tata Badong. Awan mo tayo. Adala itay dito eh. Awanain. Napanan na ngayon. Siya paray, tinangtilaw ka nagiti kriminal. Kinamat-kamat ko ida. Makataray ka pa, aging gaita. Hindi nakamatak ida. Limaban da. Anong nangyari? Ay kat limaban akmit aparay. Impakat ko may tikinalain ko iti boxing. At ya. Danin ti kalbok. Ay, Kuktar, ops. Yeah! nauray na nagangit. Ayan nga, dakwaraw. Ay kat nagbati da. Ako. Apay ang nagbati na. Rumbang ang nagigidan kayo ang nagawin. Aral! Tuyan dagiti kriminal. Ngay. Bagaw, nagaduda. Nagititiyag, Kita katakaw. damagayam. Ha? Nagtakamot gayam dito, itataba daw. Kano iso kanuti kang runan alimaban. Limabang nga may. Kano isutin mo natin maray. Bilang ko na. Hindi na amot yung bilang. Puno pare. Aqua paray. Practice ka pa eh. Kapno tumurod ka. Yung pawabagam, sir, bina. Congrats Aquaraw kanda kiti tanod mo. Tanatiliw yun na kiti kriminal idirabe eh. Ay, ang yaman kami kagawad. Natalnan da iti barangay tayo. Awanan dagiti agtatakaw. Yeah! Ay, kabadong! Di mo kunaan nga agprak-practice ka manan. Yeah! Asas, nagngatong tipugtar na. Uray pa'y nagngato na itakugtar mo. No saan kamot at tumulong amang tiliw ka dagiti kriminal. Ay kita danto amaray. Sungarod nga agprak-praktisa ka na lang. Aquaraw. Sumurot ak pa'y nga agrunda. Ijayak tumanin sang wanan. Sige, sumurot ka tataba daw. Si kanto ti para timpla iti kapime. Apa ngay? Una, mabuting ka mo ta sumango ka dagiti kriminal. Ay, Tata Badong. No kaya't mo ti tumulong di ta barangay nyo, siguraduam ang nakasagana ka. Tapno talaga ang makatulong ka. Ala, sigay! Dinan, tinagibusan ti sabalipay, aparang! Dito'y drama tayo, Kapitan Enteng! Insurat para iti radyo ni Elena Nudo, ken iti direksyon, Virgie Puglay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sabay asagot kada kayo, MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kanda ito'y estasyon. Agyaman kami, itingto'y panagdangat.